Yabetala king misang iti ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Malit and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Josdado Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Charis Castillo, Niel Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Ferla Facho, Joanne Santos, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny, Joseph and Maro Facho, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Onario Alvarez, Krista Alvarez, Christopher Moligan, Blessy Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Rose B. Pasqua, Nelia Santos and family, Jefferson Santos family, David Ann Santos, Cesar Maluntar and family, Loisa Basco and family, Bridget Basco, Charmaine Basco, Janet Conanan and family, Lourdes Manuel and family, engineer Ken Colleen Fonsalan, Raul Paroli, Rafael Paroli, Francisco Tanueco and Enriquez family, Rex and Frida Villanueva, Agnes Malyari and family. Parating kapasalamatan daring karelang kapanganakan, Cristel Villasencio, Laurel Carion, J. Carion. Paraking intention dari Chema Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Eileen Manaloto, Diano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio and family, Roldan Cesaldo, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerard Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Ann Tanueco, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, Marjay Enterprises, GKM Dialysis, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan Dine and David Salazar, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dizon and family, Erlinda Gandula, Kirsan Gandula, Kelby Gandula, Luz Pineda, Rowena Nano, Raquel Endo, Charity Budog and family, Raymond Arcilla and family, Edith and Yuto Yoshida, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Alice Eugenio and family, Myla Malonzo and family, May Sonido and family, Corazon Cuellar and family, Vicky Aguilar and family, Delia Jimenez and family. Paraking malagwang kapaldanan dari Rihan A. Empante, Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Vernice Canta, Olive Pasco, Marites Brigas, Mirna Andrade, Arnold Brigas, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson. Pangaditala ring kaladwada Raymond Ernyogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo,
Francisco Arceo Oseyabut Jr., Francesca Yabut Frederico Pacho, Sister Amelia O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gretoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Carmelo Basa, Romeo Basa, Ropino Santos, Armando Garcia Sr., Rosario Garcia, Pelomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Glendolyn Brigas, Luis Brigas Jr., Jose Edwin Brigas, Florencia Roberta Rogelio, Elizabeth Tadeo, Hector Tadeo, Meli Aguas Chopila Macapaga, Leopoldo Yalung, Carlito David Ibon, Carlo David, Prince Romero, Caroline Romero, Concepcion Pera, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Sagupan, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Modesto Mendoza, Paulina Mendoza, Jesus Salta, Harold Thomas Lem Jr., Benedicto Pen, Marcos Pen, Anastasio and Loretta Macabali, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia and Ignacio Giab, Ernesto and Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Vivian Julio, Robert Dabi, Restituto Jr., Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Remedio Cesaldo, Hilario Cesaldo, Gloria, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Machadi Yoshida, Aurelia Bantug, Roger Capadi, Bong Dungka, Ernesto David, Gabriel Coronel, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamoy Reverend Father Jonathan Bartolome. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and seen His reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. Lead angelicals proclaim, Christ is born in Bethlehem. Lord, the herald angels sing, glory to the newborn King. King lagyunan ning Ipa, paning anak, paning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatilia kaya kayo. At keka antimorin. Si Siyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugutang Ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Iyag kastangin, iyag nanagna ni kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang Anghelam Pon Santo,
At kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. O Ginoo, katman mo ring puso mi, king kaya kang sala. Parati miya sanang kilalanan i Kristo, anting kaya kaming talapagligtas, at lalo kaya sana maging tapat king kayang ebanghelyo, uling mabibiyay at magari, kambemo at ning espiritu, miya tumuking panga Diyos, manggaman King Alananga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat, San Juan. Iti yaing aral adimdam ko, manibat pa kanitang minuna. Sukat tamong mikakalugod. Etaya sukat, pakyapusa ni Cain, uling tinukiya, king marawak, at petene, ing kapatad na. Bakit petene? Uling marokya dapat ikain, dapat mayap ing dapat na, ning kapatad na. Kapatad, eyo sana pagmulalan, nung pika saman na kayo ning yato. Baluta mo, king iba't king kamatayan, linipat na kata, king bie. Uling lulugang tala, ring kaya katang kapatad. Ing elulugod manatiliya pa king kamatayan. Ing masama king kapatad na, makamate ang tao. At baluyo king imbye, alanganga, alayo king pamakamate tao. Kanita taya akilala ing tunay lugod. Dinaw ng Kristo ing biyena, king ulitamo. Sukat tamo namang idaon ning biyeta mo, king ulida, ding kapatad. Nung ikit ne ning ninumang ating pibandyan, ing kapatad na, at atyu king pamangailangan, dapat eneman seupan. Makanano na nga sabing ing lugod na, ning Diyos, at iyo kaya. Anako, etamo sana lulugod, king kapamilatana mo ning amano o salita. Ipakita mo ing lugod, kapamilatana ning dapat. Kaniti tamo abalo, king atyuta mo king panig ning katutuan. At mitayimik ya ing konsensyata mo, king harapan ning Diyos. Nung sakali mang liliganay-gana katamo niti, uling may gitya ing Diyos, king kaya katamong konsensya, at balo na ing sabla. Pakamalan kong kakaluguran, nung nakatamo, liligaligan ning kaya katamong konsensya, panatagtamo pilubluban, makalapit king Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalitanan ni Inginu o meto yato. Dalitanan me inginu o meto yato. Dalitanan ni Inginu o meto yato. Kingmit mong tula sambanyo. Lumapit ko kayo kambing masayang dalit. Dalitanan me inginu o meto yato. Kilalanin niyo king Inginu ya in Diyos. Ya ingle na lang kaya katamo.
at bandi na katamo. Itamo imbalayana at tupang papastolana. Dalitanan me ing Ginoo meto yato. Ding pastol ng templo na kaya kayo lang luban, kambering kapasalamatan, hadig at na kambering kapurian, pasalamatan niya layon purian. Dalitanan me ing Ginoo meto yato. Ingino mayapya, alang kayangganan ing lugod na, at tapat siya kapilan paman. Dalitanan me ing Ginoo meto yato. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah. 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 Ing amano ning Diyos, may katawan niyang tao, at may kasawpya kaya katamo. Ding tinanggap kaya pigkalaman nung kagiwan maging anak ning Diyos. Hallelujah. 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 Manatilia kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pamamas sa aking mayap a balita ag pangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, biryanang Jesus ing Muntaya, Galilea. At agpande ka rin ni Felipe, at nga na kaya, tuki ka kanako. I Felipe, tawya Betsaida, ing balendari Andres at Pedro. Peninto na yung Felipe, Nathaniel, at inyang ikit ne, nga na kaya, atagpan miya, iting mababanggit king libro ning batas, asinulat ng Moises, at mababanggit mo naman, karing kasulatan ding propeta, i Jesus ning Nazaret, anak ng Jose. Nga nang kinutang Nathaniel, atin waring mayap, lalto Nazaret, may kibachay Felipe, tara, dawen tamo. Inyang ikit ng Jesus king lalapit siya kay Nathaniel nga nang migsalita tungkol kang Nathaniel. O yan, ing tune Israelita. Kaya, alakang akit apa magkunwari. Kitang ng Nathaniel kaya, makanan mo kung akilala. Bayo na ka inaus Felipe nga nang may kibat Jesus. Ikita na ka inyang atsukalalam ning dutong ahigera. Nga nang Nathaniel, Rabay, ika ing anak ning Diyos, ikay ngari ning Israel. May kibatay Jesus, maniwala ka wari, uli nabong sinabi ko, kaya kang ikit da kang atsulalam ning dutong ahigera, may git pa kanya ning akit mo. At tiglong ng Jesus, ing katutuan sasabihan ko kaya kayungan, akit siyang makabuklat ing banwa, at ding anghel ning Diyos, ti pamanikla king tulid ning anak ning tao. Ing mayap ng balita ng kakatam kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya pa bako kaya kayo. Kumusta na po? Happy New Year po. Tatandaan yung kwento. May isang customer pumunta sa isang restaurant. And pagpasok niya, wala siyang data. So sabi, okay, pag internet ko pa, but waiter, ano yung password ninyo dito? Tapos sabi niya, sir, umorder ka muna. Ah, kailangan ba? O sige, bigyan mo muna ako ng soft drinks kasi may hinihintay ako. Sana okay naman yon. O ano yung password? Sir, umorder ka muna. O sige, dagdagan mo ng fries at saka burger, ha? O ano na yung password? Sir, umorder ka muna. Ano ba? May minimum purchase para ibigay mo yung password? Hindi, sir. Yung password namin, umorder ka muna. Wala na po ating requirement na minimum purchase. Pero kaya katamo pong first reading, atin pong requirement. Kasi, bisa tamo ka naman aus, anak ng Diyos,
naning requirement, sabi naning mumunang pamamasa, ining mensaheng dimdam tamo iba't paking kamumulan na dapat mikakalugod tamo. O ito po yung requirement, ing lugod. Kasi sabi na, tamo kanu makyapus kang kain na pendening kapatad ng Iabel, uling alayang lugod king puso na. Mapi naman, itamo rin, ito yung sinabi na ning ginutabo, bisa kayong mayaos Kristiyano, bisa kayong mayaos talatukin ng Kristo, naning requirement, love one another as I have loved you. Mikakalugod kayo, antimo, numakanano da kayong liguran. At ita po yung inutos na ning Ginoo kaya katamo, maging malugod tamo, kareng kaparang tao. Ini po, sabi ko, inutos ne. Iya mo po request na numakamot ka, sige, gawan me, luguran ming kapara mo. At it is not an option, iya po choice. Nung bisa ka, gawan me, ito yung daptan mo. Pero nung ali, nangagawa ng apong Ginoo. Kaya it is a command, no matter what, you have to do it. Nung bisa ka mayaos talatukin ng Kristo. Kaya sana realize na mo po, lugod dya po yung indicator na ningkaya katamong panga-Kristiyano. Kasi po, di ba, big deal po. Lalo na rin kapatid tamong Kristiyano, detang Katoliko pala, na nung saan ito na religion, ing mas importante nung makanan niya makasaw ing religion, bakit ta mas maging malugod tamong tao. Itang mas maging mamiyatamong concern, lalo na karetang mangailangan. Itang mas maging mayap tamo, pangatao. At ito yung challenge kaya katamo bilang Kristiyano. Ing palatandanan, itang nungnin malugod, king kapara na. Pero, kinwalify na rin po ning ginutabo. Naman kabud-kabud lugod. Nune, itang lugod, pepakit ng Kristo. So, ing ginutamong Jesus po, yaping basihan tamo, no makanano tamo dapat lugod. Kasi atin pong aliwang lugod na may kada sabi tamo, pirated version. Ing kailangan itang tune lugod. Sabi natin ng first reading, abalo de, nung tune ing lugod mo. Kalupan na ning lugod ng Kristo, namidaon, king biena, king ulitamo. Ikay po, sasali kayo pong pirated. Kasi sipingly, bala mong pareho la, pero di ba ito pong quality na mas mababa? At tatandaan niya pitang kwento, meron pong isang nagtitinda. Sabi na, bili na kayo, rilo. Kabat atin linapit. Kabat sabi, boss, bibili ka? Hindi, magre-reklamo ako. Ay, ano pong reklamo? Bumili ako sa iyo kahapon. Sabi mo, gold dito. Tingnan mo, binasa ko lang. Tapos ngayon, namuti na. Sir, ang tawag dyan ay white gold. Sabi, nung nabasa, tumigil. Sir, ang tawag dyan ay stopwatch. Aga nakakiyapit kami itong na naman pong kwento. Ito pong magtindayang kwentas, ne? Sabi na, saan lang akong kwentas? Gold dya po ini. Di na naman po hindi na tang. Kabat, sabi na, sali kayo po. Ali po, magreklamo po. Ay, bakit po? Sabi mo, tutuyang gold din sabi na rin kaluguran ko, buri may ngites yan. Ibabad may suka, aslam. Kabat, binabad ke. O na po milyari, wala may namutiya. Congratulations, ita pong sukang ginamit yo, genuine niya. Di ba po yun yung hinahanap natin? Yung totoo, genuine. At metong nga mo kanin tunay lugod. Datang aliwa, may pirated version nala. At saan yung lugod ay yung lugod ng Kristo. Kaya ita po yung gagawan tamong basihan. Baka nita maging tune, itang kaya katamong papakit mga sabal, king kaparang tao. At iko pong abasang article, sabi na, you don't have to feel anything to love. At medyo controversial dito. Totoo po ita. Bisa kang lugod, akan makadepende kitang nung nanitang panamdaman mo. Kasi sabi na yung article, love is a verb, not a feeling. Love is an action, not just a sentiment. The essence of love isn't feelings, but service.
Kaya po nang binasa ko, ano naman eh. Pero gamitin talo pong example, then pong ima. Ikayo po, at pong time na masakit kayo, ako masanting pakiramdam, at buriyo na mo, itang, ako talakad. Magstay na kayo muking pagkeran nyo. Pero after 15 minutes, no ka rin kayo. At yung kayo kusina, magluto kayo, magkasikaso kayo kimbali. Bakit? Kasi nung ako talakad, mag-suffer la ring pamilya yun. Deng anak yun. Nano po ita? That is love. Nga na nitang article. Wapi naman, in a way, mag-agree ko po kaya tanggay, kaya tapos sasabihan na nitang sinulot na ita. At diyang karenin pong anak, deng kahit pa siya maragul na ring anak yun, tinong sariling pamilya. Di ba, dapat yung concerned deta namin kayang asawa, detang anak na, pero wali. Consider dala pa mo rin deng pengarid Andiyan pa nga nila sarili pamangailangan, ito, kakalinwan. Maski makanalo, susopan dala pa mo rin. Nanita, ita po love, ya po ita. Na you have to do it no matter what. Bakit? Uling malugod kang tao. Andiyan pa magkasakit na ka, gawan mo pa mo rin. Balang may tanggiwa na ng ginuta mo. Minwaring bisang manasakit, mipako king krus. Pero, nung ita kaning paralan, bata mi salbata mo, binyan na yung sarili na, yung buong biyena, para kaya katabo. And nano po ita? That is love. Sana realize tabo na ning kay eta mo buring gawan, imbagay, alam mong bagay. Pero ning kaya, kailangan may pilitan ing sarili mo. At, share ko niya po kaya kayo ni, pero masanti niya pong balikan. At tandaan niyo po rin matwa na nang matutud na la ing babae makakerane kabat yung lalakpit na ni sulu kabat may kerane kabat itang babae sabi na ano matututana na ba't di ba dati payo ka ta matutut at ikang gagawan nanay ta sabihan mo ko na good night kabat kikis mo ko ita mo sige Han, good night. Kabata na, di ka pang gagawan kay ba't nanita. Napanggagawan ko, di ba kayari mo ko inuma? Kuhanan mo yung gamat ko, kabat holding hands ka ta. Kabat, sige, kinuha na itang gamat na. Okay na ka. Di ka pang gagawan Napanggagawan ko, di ba kayari mo tilang gamat, kikinisan mo ko balugbog, Kabat tinalakad yung lalaki, kabat ayot, tinalakad ka, mimwaka ka na ako. Ali, kunang ko rin, pustiso ko ba? Kasi akinis na kang masalese. Ati pong Aldo na ningkay, halata mo king mood, ita masanting pakiramdam. Pero, ningkay we have to do it. Nung, purita mo mong pakit na, o paramdam na kaluguran tala. Ing ginuta mo, itang kayang panagat, na itang lugod ng kalupa ng Kristo, pumalagwa. Kasi, ing challenge na ng ginuta mo, luguran nyo la retang, mas kiretang malugod kaya kayo. Kasi nung luluguran nyo la mo retang malugod kaya kayo, naning pamiyaliwayo kano karing pagano. Dahil pagano po, maniwala king Diyos. Pero kayo maniwala kayo king apong gino. Kaya dapat mas angat itang level na ning lugod yu. Itang lugod na tuto. Ing lugod na tuto, itang alang kondisyon. Luguran da ka, they will love, ibalik da itang lugod kaya ka, okay. Nung yada ibalik, ala naman kwenta. Uling burimering biyaytang lugod na dapat kareng tao. Ing sabyanan ginutabo, apin deng pagano, malugod lari ka rin malugod karela. So, nanong pamiyaliwata mo. Kaya, naning challenge na ginuta mo, love your enemies. Pray for your persecutors. Do good to those who do harm to you. At itapukan mo yung genuine love. Uling andyang manasakit na ka, andyang perwisyo la rin tao, bibigyan mo pa mo rin ing lugod. Ali uling feel mong luguran mo lang. Nune, itang kailangan. Because love is a verb, not a feeling. O ito po yung
maragula challenge kaya katabo. Asabi tamong tunay tang Kristiyano? Sana. Pero yung tunay Kristiyano, luluguran nala, pati retang magchismis karela, pati retang makaperwisyo karela, detang alang pakinabang karela. Mahalin mo rin sila kahit di mo trip, kahit di mo gusto, kahit wala ka sa mood, gagawin mo pa rin. Bakit? Kasi ting paralan, banaabalo na rin tao, disipulo na kang Kristo. Amen. Alakad ko po. Manalangin tamo king anak ning Diyos, singari ning Israel, kaniting mo muna ng dumigo ning banwa banketa, kalupa ning apostol, akit tayang makabuklat ing banwa, kapamilatan ding grasyang pagkalub na kikatamo. Nga tamong manalangin, hari ning banwa, akilala rakas sana at asuywan. Ari ning banwa, akilala rakasa at asoywan. Para king Santa Iglesia, ding pastol na, idaw na sana imbiera para karing tupang papastolanda, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning banwa, akilala rakasa at asoywan. Para karing pamuntok ng bansa, ero sana pasakitan o lulupigan ding kapatadda, pauli namo ni ero kalupa panisip o prinsipyo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning banwa, akilala rakasa at asoywan. Para kayong ating atsuking biye, nung akit dala rin kapatadang atsuking pamangailangan, era sana palabasan ing kapami katagon apakit daking Diyos, ing lugod da kaya, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning banwa, akilala rakasa at asoywan. Para kay katangan, kalupa ng Pilipe, gataya sanang akilalang lubusan ing anak nin tao, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning banwa, akilala rakasa at asoywan. Ngayon po at tayong sarili ang kapagnasan. Oy pa, agad mo sanang pagkalubing kayadwananing kaya kang balayan, banketa, parati kayong panatagalub, lalapit kaya ka. Itiadman mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Matanggap yara pa ni Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sanang Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy pamimiglalang king kaya kang pakalulu. Tanggapan mo sana reting kaya kaming ayin. Kapamilataning pamakiraki mi kaniting Eucharistia, lalo mi sanang migit asaning lugod a papasyag mi. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo. At kaya ka antimo Iyat rin. na rin puso yun. Makayat nano King Gino. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos ta. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alanang at lubos mayupaya kapamilatan ing gidumi. King misteryo ning amanong mi katawan tao, sinlagya ing king parmimanman mi ing bayong sala ning kaya kaligaya. Kaya akilala miya at atangalan ing Diyos, inya mabibiyasa king lulugod king Diyos a emi akakit. Ulinita, kambering sa Blancoro ring anghel ka rin banwa, dararit ming kaya kanligaya. Layon makiabe, alantok ng babiya kapurian kaya kat ngaming pupuri.
ipa, ikaing pa ni batanin sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabandalan mo larating ayon king espiritu mo ban para kaya kami malalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan kinwaning tinape. Pasalamat siya kaya ka, piraso ne, binyan na kari kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan. Kanan niya, iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay badning apunan kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan binumko kaniti, iting kalis ing kanakong dayaning bayo at alananggang tipan na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan at pamanyubli ng bebya ning anak mo. Darahon nga kaya kayong tinapin ng giyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talak at arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, in Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatuban, migarapya kinlugod kang berang Francisco, in kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula na mati kapatad ming pepay nawa na, at maninayang subling mi, at di sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat, magkamit king biye alananga, ban kaya be ng Maria, imbirhen induning Diyos, kaya be ng Jose, kayang esposo, kaya be ring apostol, at isablang santo, at inupad king malmong kaburian. Kikikaba ng panahon puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kayang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutukagom ng banalay Espiritu, pupuriyan dakat parang alan manggaman king alanangga. Kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Isang magandang dadang kay kami, ikarayan mo. Imarin ko ng Lord.
sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasopaning kaya kang pakalulu. Parati kay may kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming dalapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwe mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan me, ang pong bilugan at pangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang timore. Ipakitaan mi kakami at ang tamking kapayapan. Kristo, ang kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan na ning yato, mapalad rin mayaos makisulok king apuna ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas miyang amano mo, kumayak na ako. Amen.
tabu para king announcement. Ngayon po ay first Friday of the month. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa kalinisan at kaayusan ng ating shrine. Maraming salamat po. Manalangin tabu. O Diyos sa ipami, kaniting Eucharistia, tatagkilan mo ring biyemi. Papanatilan mo sanang mabiyeng lugod mo ka ring puso mi, baking maging karapat dapat keka. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginuma natilya kaya kayo. At keka antimoren. Manalangin tabu. O malugod na apo mamakalulu, pisyag mo kambening banalak krus, ing alang kupas, alugod mo king balen a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ding panigapo at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aluwang lugal, ding mag-board exam, ding masakit at mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kaya doon na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapan dang mitmong kapasalamatan ning kalam na ating utang alub ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti aga nakada saning paganakada kaya paganakada king binyag na ikamo kabuding karela luguran at suiwan ng ting Diyos manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayin tutup, ingi pa, ing anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, meron kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Kaya babak po.